Okupljanje skijaša organizirano je uz magistralnu cestu Kupres-Bugojna na Kupreškim vratima. Uz Kuprešake među sudionicima su bili i ljubitelji bijeloga sporta iz Hercegovine i susjedne Hrvatske. Uzbuđenja je bilo na pretek. Čisto radi nekog adrenalina, neke zabave, da se malo podružimo, da malo vidimo šta je to, malo kroz šumu prošetat, pa malo i probat skijat, odnosno ja sam na bordu, pa da vidimo kako je bordat, kako je skijat pod lampama. Čisto radi toga, evo. Mnogima je to bilo i prvo noćno skijanje po neosvjetljenoj stazi. Jako smo uzbuđene i nikad nismo bile, pa onda jedva očekujemo to kako će to biti izgledati. Normalno da smo došli podržati skijanje na Kupresu, jer smo tu na Kupresu svake godine imamo jedan kup i ovako dođemo skijati. Ali nije problem, znamo kako to ide. Pogotovo cure, one će baklje nositi, a mi ćemo zastave. Organizatori ističu kako skijanje ovom stazom nije ništa novo, te da samo obnavljaju tradiciju. Naši didovi su nekad skijali sa Kupreških vrata do Kupresa, nekad davno. Više se ovdje na ovom lijepom mjestu ne skija, pa mi želimo napraviti nešto malo drugčije. Evo. Da nismo svi vezani za staze, da se promovira malo i ostatak ove naše visoravni. Premda nitko sa sigurnošću ne može reći kad je točno počelo skijanje na Kupresu, usmena predaja kaže da je to počelo s Austro-Ugarskom. Evo, ja sam i danas baš govorio da ćemo morati poći putem toga traga pa da vidimo u arhivama u Beču da probamo krenuti malo sa tim istraživanjem i da dođemo do nekog pisanog traga, da vidimo ti njihovi namjesnici koji su bili na ovim prostorima, da vidimo da li ćemo išta uspjeti naći u arhivama osim ove naše usmene predaje. 50-ak skijaša uspinjalo se iznad Kupreških vrata do početne pozicije. Uz lelujevu svjetlost baklji i čeonih lampi pod okriljem noći kretali su se kroz šumu prema prigradskom naselju, a onda uz bengalke organizirano i svečano uskijali u cilj i među oduševljenu publiku. Ovaj spust postaće tradicija, kažu organizatori, i nadaju se još većem broju sudionika.